Other possibility, it's also you can work with such a pocket. We built with a router, a CNC router machine, such a pocket, and then you can use the new Agrifix 2016, not this version here, 1074. We stopped the production, I told this before. And the advantage is if you go this way, it's not necessary to protect around with a tape the surface. Kitas metodas toksai kišeninis klijavimas, sakykime, čia nuotraukose pavaizduota klijavimas su 1074, mes jau daugiau nebeparduodame, tam bus tinkamas 2016 produktas ir dirbant tokiu būdu nebereikia apsauginės dangos. So, this is now our bottom sheet. You can see the different stairs. Inside this bottom stair we put the rod inside. And this surface here, the stairs, it's only for over filling area. I hope this is right. The Agrifix flow in this area and not on this surface here. Kaip matote, reikia klijuojamą gabaliuką viršuje dėti per vidurį ir tada šone lieka papildomas plotas klijams nuveikti. Tokiu būdu klijai neišsiveržia papildomai už išorinio apskritimo ribų ir viskas lieka išorinėme apskritime. So, now here it's the same way to clean. Pirmiausia, nuvalom paviršius klijuojamų daiktų. So I take now the 192 for this example. Naudoju 192 produktą. So now I fill up the bottom. Ir užpildau tą, štai yra pagilinta dalis, kur visi klijai susirenka. Okay, you see the skin here. Matote, jau formuojasi plėvelė. Then I put the rod inside. Ir tada klijuojamą dalį uždedu iš viršaus ir klijai, kaip matot, nubėga į šonus, bet nepasiskirsto daugiau per plokštelę. Crazy. Here with the skin, it's not good to have such wind around here. See? Okay. Air conditioning is good, but Iš tikrųjų, čia turbūt sunkiau dirbti, nes yra įjungtas kondicionavimas, susidaro greičiau plėvelė. So now, here you see, he stopped the Agrifix. Net ir dabar matosi, kaip veikia kondicionierius. So please change. Another possibility, chair leg bonding with polymerization glue. Here we go other way. This is our chair leg. This is our plexiglass sheet plate, and we take the masking film away. Then we protect the surface with polyester tape. Then we need a kind of aluminium tape, like this. And also we protect the chair leg with a polyester tape around here. And then we put the piece together. We need a sharp knife to open this area. Then we remove the aluminium tape and the polyester tape.
Then we make a small area bonding and put the plexiglass gel lake in this opening, and you need this aluminum tape only to find the right position. And after curing, you can remove the Agrofix. Dabar čia pavaizduotas statmenos tvirtinimo būdas, kaip kėdutės kabutėse metodu, kai reikia naudojama poliesterio juosta tai kėdutė kojelė apsaugoti, o pagrindas padengiamas aliuminio juosta. Yra ta juosta išpjaunama pagal tai, kur mes norime atremti mūsų kojelę, ir tada padengiama klijais ir įstatoma ten, kur mums reikia. Ir geriausiai nuimama aliuminio juosta nuo pagrindo. Ir jeigu kas nors dar iš klijų lieka, tai reikia nuvalyti. So here I have something prepared at home. Here is our bottom sheet, and this is our gel lake with a polyester tape around. Čia apatinė dalis yra su aliuminio juostele, o jau kojelė padengta poliesterio juosta iš anksto pasiruošė. So then I have to clean. Nuvalau abu klijuojamus paviršius. And then I take out the same, so 192. It's easier for me to handle in this moment. Ir toliau dirbu su 192 produktu. Make a small area bonding. Taip pat paskirstau klijus. Tada uždedu į kojelę ant viršaus, pasiskirsto klijai. Push a little bit. Reikia truputėlį paspausti kojelę. That's all. Now take it under the light. Ir tada met pastatau po UV apšvietimo.